Putnici namernici, ako ste spremni da u istom vikendu upoznate kulturne znamenitosti Ovčarsko-Kablarske klisure, saznate koje su neprolazne inspiracije Emira Kusturice i iskoristite voznu kartu za put kroz vreme i predivne četinarske šume, ovo je video za vas. Ja sam Kosta i predstavljam vam još jedan sjajan turistički miks Serbian Adventuresa. Krenimo! Ovčarsko-Kablarsku oblast nazivaju i Srpskom Svetom Gorom zbog brojnih manastira. Trenutno se nalazimo u dvorištu manastira Nikolje, jednog od najočuvanijih na ovom području. Freski i detalji u manastiru značajni su sa religijskog, ali i umetničkog aspekta. Poznato je da je ovde pisano i Nikoljsko jevanđelje, koje se spletom zanimljivih istorijskih okolnosti danas nalazi i čuva u Dublinu. Sunce je odskočilo dok smo stigli do Potpećke pećine, pa sam iskoristila trenutak za brčkanje. Nije bilo lako mrdnuti me odatle i namamiti ka stepenicama. Ipak, propustila bih mnogo da nisam prošla kroz ova džinovska pećinska vrata, visoka čak 50 metara. Savladati 700 stepenika pećine nije bilo sasvim lako, zato smo došli u verovatno najbajkovitije imanje u ovom delu Srbije da se malo okrepimo. Terzić Avlija. Ako volite specijalitete iz Pacača, sigurno ste bar nekada jeli iz zemljanih posuda proizvedenih ovde u Zlakusi. Ponos Zlakušana uskoro će se naći i na UNESCO-voj listi zaštićene kulturne baštine, a u Terzić Avliji obišla sam muzej grnčarije da saznam njihovu tajnu. Proces obrade počinje usitnjavanjem belog kamena dok se ne stvori ovako fina prašina koja se onda meša sa glinom. A zatim se keltskom metodom obrade dolazi do jedne ovakve posude. Sad kad znam sve o posuđu u kojem stižu, mogu i da navalim na specijalitete kuće. Svadbarski kupus je jedan od specijaliteta ovde. Sad ćemo vidjeti kakvog je ukusa. Boga mi je opravdana reputacija. Tom zakuskom završavamo današnju avanturu. Nastavit ćemo je sutra posetom Andrićgradu, mestu koje čuva autentičan duh onog Višegrada kojim je Nobelovac bio inspirisan. Obići ćemo i drugi Kusturičin grad podignut na temeljima umetnosti. Slavni pisci i ideje ovde su dobili svoje drveno obličje. Sledi i vožnja čuvanom šarganskom osmicom, putovanje van granica vremena kroz najlepše pejzaže između Tare i Zlatibora. Detaljniju reportažu o Drvengradu i Šarganskoj osmici, ali i brojne druge video preporuke naći ćete na našem YouTube kanalu. A ako vas je ovo već dovoljno motivisalo da krenete na novo putovanje, rezervišite svoje omiljene ture na sajtu Serbian Adventures.